Knjiga koju danas poznajemo kao meditacije, njen autor nikada nije nazvao tako. Nikada je nije objavio i, koliko je poznato, nikada nije namjeravao da je iko pročita. Pisao ju je sebi, uglavnom noću u vojnim logorima na Dunavu, dok je vodio rat protiv germanskih plemena. Nakon njegove smrti 180. godine, rukopis nestaje iz historijskih izvora na skoro 700 godina. Niko ne zna koga je čuvao, prepisivao ili prenosio kroz vrijeme. Pojavljuje se ponovo tek oko 900. godine u Carigradu, kada ga jedan bizantijski naučnik pominje u svojoj prepisci, prvi trag postojanja teksta nakon skoro 7 vijekova tišine. Čovjek koji je to napisao u međuvremenu je vladao najvećom silom tadašnjeg svijeta, gledao kako mu epidemija kosi vojsku i stanovništvo i sahranio više svoje djece nego što je odgojio. Slijedi priča o Marku Aureliju. Marko Aurelije rođen je 26. aprila 121. godine u Rimu pod imenom Marko Anije Ver. Porodica mu je vukla korijene iz Hispanije, iz grada u Kubija u blizini Kordobe, ali je generacijama unazad bila potpuno integrisana u rimsku senatorsku aristokratiju. Otac mu je umro dok je Marko imao 3 godine, pa ga je odgajao djed po ocu Anije Ver stariji, ugledan senator koji je 3 puta obavljao funkciju konzula. Obrazovanje je dobio od niza poznatih učitelja retorike i filozofije. Među njima je bio i Marko Kornelije Fronton, jedan od najboljih govornika svog doba, s kojim je Marko kasnije godinama razmjenjivao pisma, a dio te prepiske sačuvan je i pruža rijedak uvid u njegov privatni život. Presudan utjecaj na njega imao je Quint Junior Rustic, koji ga je upoznao sa spisima Epikteta, oslobođenog groba i stoičkog filozofa, čije učenje kasnije oblikovalo cijeli Markov pogled na svijet. Car Hadrian je 138. godine odredio Antonija Pija za svog nasljednika, pod uslovom da Antonin zauzvrat usvoji dvojicu mladića, Marka i Lucija Vera, sina Hadrianovog ranijeg kandidata za nasljednika, koji je umro prije njega. Tako je Marko, tada 17-godišnjak, postao Antoninov usvojeni sin i budući nasljednik prijestolja. Naredne 2 decenije proveo je u pripremi za vladavinu. Uz postepeno preuzimanje javnih funkcija bio je kvestor, a zatim konzul. Godine 145. oženio se Anijom Galerijom Faustinom, Antoninovom kćerkom, poznatijom kao Faustina mlađa. Imali su najmanje 13 djece, od kojih je do odrasle dobi doživjelo samo nekoliko. Među njima i sin Komod, koji će kasnije naslijediti oca na prijestolju. Antonin Pije umro je 161. godine, a Marko je prijestolje preuzeo zajedno sa svojim usvojenim bratom Lucijem. To je bilo prvi put u rimskoj historiji da su dvojica ljudi formalno dijelila titulu cara sa jednakim ovlaštenjima. Ta podjela vlasti trajala je do 169. godine, kada je Ver umro, vjerovatno od kapi tokom vojnog pohoda. Markova vladavina bila je gotovo neprestano opterećena krizama. Na istoku je od 162. do 166. trajao rat sa Partskim carstvom, koji je vodio uglavnom Ver. Vojska koja se vratila s tog ratišta donijela je sa sobom epidemiju, danas poznatu kao Antoninska kuga, koja se proširila carstvom i prema procjenama historičara odnijela između 5 i 10 miliona života u narednim decenijama. Paralelno s tim, na sjevernoj granici duž Dunava, rimske provincije su od sredine 160-ih napadala germanska plemena i drugi narodi potisnuti pritiscima iz srednje Europe. Ti ratovi obilježili su posljednju deceniju i po Markove vladavine, a veći dio tog perioda proveo je lično na terenu u vojnim logorima u Panoniji, u blizini današnjeg Beča i Sremske Mitrovice, rukovodeći odbranom granice. 175. desio se pokušaj uzurpacije, a Avidije Kasije, komandant na istoku, proglasio se carem nakon lažne vijesti o Markovoj smrti. Pobuna je ugušena za nekoliko mjeseci, uglavnom rukama vojske, a Marko je prema izvorima odbio da kazni Kasijevu porodicu i saučesnike smrću.
Umro je 17. marta 180. godine, najvjerovatnije u današnjem Beču ili Sirmijumu, tokom priprema za nastavak ratova na sjevernoj granici. Naslijedio ga je sin Komod, čime je prekinut obrazac usvajanja najsposobnijeg nasljednika koji su primjenjivali njegovi prethodnici. Tokom posljednjih godina života, uglavnom za vrijeme markomanskih ratova, Marko je vodio lične zapise na grčkom jeziku pod naslovom koji bi se najtačnije prevodio kao samom sebi. Tekst nije bio namijenjen objavljivanju niti čitanju od strane drugih. Riječ je o 12 knjiga, kratkih zapisa, često nesistematičnih, u kojima car ponavlja sebi stoičke principe kao vid discipline i podsjetnika u trenucima pritiska. Djelo pripada tradiciji stoičke filozofije koju su prije njega razvijali Zenon iz Kitiona, Hrisip i njemu direktno najbliži Epiktet. Marko ne iznosi originalan filozofski sistem, on primjenjuje postojeće stoičko učenje na sopstveni život i okolnosti u kojima se nalazio. Centralna ideja stoicizma koju Marko razrađuje je razlika između onoga što je u našoj moći i onoga što nije. U našoj moći je sud, namjera, težnja i averzija, dakle unutrašnji čin prosuđivanja. Van naše moći su tijelo, imovina, ugled i sve što zavisi od vanjskih okolnosti ili tuđe volje. Nemir, prema toj logici, ne izaziva sam događaj, nego sud koji o njemu donosimo. Drugi stup njegove misli je stoičko shvatanje prirode kao racionalno uređene cjeline koju su stoici nazivali logosom. Čovjek je prema tom učenju dio te cjeline, obdaren razumom kao djelićem tog univerzalnog reda. Živjeti u skladu s prirodom u stoičkom smislu ne znači povratak divljini, nego uskladiti sopstveno razumsko djelovanje s ulogom koju čovjek ima unutar cjeline kosmosa i unutar zajednice ljudi. Iz toga proizilazi i njegov kosmopolitizam, ideja da je čovjek prvenstveno građanin svijeta, a tek potom pripadnik određenog grada ili naroda i da dužnost prema zajednici proizilazi iz te šire pripadnosti razumnim bićima uopće. Treći stalno prisutan motiv je prolaznost. Marko se učestalo podsjeća da su slava, tijelo i materijalna dobra prolazni, te da promišljanje o smrti služi kao alat za rasterećenje od sitnih briga, a ne kao izvor straha. Smrt posmatra kao prirodnu transformaciju, dio istog poretka koji upravlja rođenjem, rastom i propadanjem svega postojećeg. Meditacije nisu bile posebno poznate u kasnijoj antici izvan uskih filozofskih krugova, a šire su otkrivene tek s prvim štampanim izdanjima u 16. vijeku. Danas se prevode i čitaju daleko izvan akademskih okvira, dijelom i zato što stoička podjela na ono što zavisi od nas i ono što ne zavisi ima direktne paralele sa savremenom kognitivno-behavioralnom terapijom, čiji su osnivači, poput Alberta Ellisa, izričito navodili stoičku filozofiju, uključujući i Epikteta kao jedan od izvora. U historiografiji Marko se obično svrstava u niz vladara od Nerve do njega samog, koji se u modernoj literaturi naziva 5 dobrih careva, period koji se u tradicionalnom prikazu, poput onog Edvarda Gibbona, smatra jednim od stabilnijih u historiji Rimskog carstva, iako je Markova vlastita vladavina zbog ratova i epidemije u praksi bila daleko od mirne. Ako te zanima kako su to ljudi prije nas, u mnogo težim okolnostima nego što su naše, tražili odgovore na ista pitanja koja i danas muče svakog čovjeka. Kako izdržati? Kako ostati čovjek pod pritiskom? Kako živjeti s onim što ne možemo promijeniti? Na ovom kanalu Riječ i duša svake sedmice pričamo o ljudima i idejama koji su te odgovore ostavile iza sebe. Pretplati se, uključi zvončić da ti ne promakne sljedeća priča i javi nam u komentarima o kome bi sljedeće volio da pričamo.